Yang makin nyarita yang sesampune rawuh araris iri keuring sesin semer kelabang untap mapan semere punika kata kepenan tuk kelabang nemangkin kaum kabar wis kelabangnya punika sami pada katanggamu Dewa Ratu Agung risampun kelabang penekepan semere punika kaum maka sami sang anak nyingak punika merasa teng kejut ana swara gade ngalur mapan wenten raris caciren wenten tetenger punika suarane sane gede turing suara punika ngelur Partiwina magenjongan dening wenten suarane sane ageng sane ngelur ngantos Partiwine ngantos tanake punika jek magenjongan asing-asing sang anak ngantena iri kering tengah semere saget medal punika naga sane dahating kabinawa sane dahating ngajejehin tanpa sangkan medal punika naga saking tengahing semet nemangkin ide sang para bida dalam waturen Dewa Ratu sungsut sungkawa sakenangis ranis mangkenangan ide sing Ratu
sang pandito kadi purun mangkin titiang ojak daging atur itu dalam atur enggong kadi asapun ini pedaging nawagan tiang ratu sama ratu pandito copot di ampuraya Mangdesangkan prameledang ngarare saratu samaraga pinan iwang sampun padewe kanthi nabakadi Nenten titiang maduwe papina mawastu moyangin ratis singgih pandita mangdaledang singgih pandita ngampurayang dewe titiang wire aja mawinan wit sangkaning ketambetan titiangi nika de mawinan dados purun titiang moyanin singgih pandita sapunika tala sekadi purun titiang puniki moyanin palungguh syukur ratu pinaku angin lantaran titiang moyanin ringindik daging-daging tutur jani kene panangkan sugera aratu sikih pandit iwang sampun titiang dados kadi sapuniki mangke pakukan titiang jani aja mana menganeh kadi makin punik dadiannya cekepurun dados titiang moyangin punik pamanapati maka ngelantur mangkin runtuh panganikan ide sang Prabu ide dalam waktu itu udah paman
para banyak lah ajak bekerja. Asyang sangmu ragana maka pemekas elingan pesan nyentuh paman ajak bekerja. Sotangin sang meragen abis sang meragu guru. Sandang patut musti kaya kadung subuhnya nanake buku gelah pelik. Na pelik ni angon pinake siku. Angon pinake sepat siku paman. Sing sanang tunyen bakal boyanin patut pesan. Musti kayang sang meraga guru. yen ada poron tempat Sakewala yen ada lantas ane jani nesing ngege apu buin lantas kanti sigi bakal ngugu. Papolara neka panggung Sing terebungan pungkurokas bakal nepukin papolara. Sing gebungan bakal nepukin paporogen itu paman. siot Iya nado lantas ane jani isi sia tempat tekanin iya guru tuh sinah gede nyen buat dosa jani dasar tahun nyentuh kecang-cang itu di kawah candero muka